Maya abak po. Pareta pong tao tsupa po king bandang gulot. Dahil tapa po panganting bangko kining bandang babo. Kaya po bandang left.
aking 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablan babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masamal hustisya kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal hustisya kapayapan. Harapan amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Tango kami Ginoo, king mission mo.
Lakad tamo po. Ibangun kayo ikong pastol, magaganaping metunga iwaga, ingbengi o ayana sa salaya, ating sunis apalapi. Maglakad kayo ikong pantas, iabe-abe tamong manalangin, intala kikislap yakaring banwa, darala
aking kekatamong Ginong Diyos, ing mabilugay at kapayapan, karing tao kalamatulan. Puri pasalamat samba, king panalangin uking lalabangan, uli na karinpin makalagakya, iginuta mo Isu Kristo. Ang kayo ikong pastor, magaganapin netong iwaga, inemi o waya sa salaya, ating sulis apanapin. Maglakad kayo ikong pantas, iabe-abe namong manalangin, tingkala kikislap yakarin, banwa daralalaning mayapawain ka. Magkanta kayo ikong anghel, ligaya kekatamong Ginong Diyos, ing mabilugay at kapayapan, karing tao kalamatulan. Ipuri pasalamat samba, keng panalangin uking lalabangan, uli na karintin makalagakya, inutang Jesus Kristo. Ipuri pasalamat samba, keng banalagin uking lalabangan, uli na karinpin makalagakya, inginutang Jesus Kristo.
ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At keka antimorin. Kapatad, ing ginu migtagumpene, uling may kisaw ne ke katamu, meging tauya. At ing kayang kapagnasan, iligtas ne ing tao, miras na. Anya, pag masusyan tayo, gaganakan tayo, ing kayang pangabait, ing kayang tagumpe. Nyangeni, aminan ta muna, tayo pa akakit, ing tagumpe na, ing pignasan ng kaligtasan king tao. Manyawat tang pakalulu king Ginoo. Yakas tangining mignanagnan ing kapanisyan, Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at ke kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at nyayaliwang kakulangan. Huli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at ke kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Kinong Diyos, sariling banwa, may upayang Diyos at ipa. Sasambanda ka, pasalamatan da ka. Pupurianda ka, paulining ke kang ligaya.
lukluk tapos sagli para karing kekatang intentions. Kaniting mumunang aldoning kekatang simbambengi, itagulaling tayo para karing kekatang ingkung, lolo, grandfathers. Nya yabetalak ing kekatang panalangin, sana manatili lang malusog at siyempre matibe kasalpantayanan at natural mo ing resulta na yapining makabang panahon talapang asoywan akayabe ketiking yapo. Pakipangaditala po ring kekatang lolo, ingkong, grandfathers. At antimurin, kaniting misa, pangaditala ring kekatang kabaryo keti Santa Cruz Poblacion. At lalong-lalo na, munaman ding pamilya dari Romeo at Lota Katakutan, Homer at Rowena Rapadas, Edgar at Marie Marin, Dr. Art at Beth David, Andres at Mariet Tayag, Jeyos SLOPC at Elma Galang, Doktora Elma Kabahog, June at Doktora Mila Peña, Sani at Rita Kayanan, Ansi Santos, Virgilio at Lucila Kayanan, Romeo at Tess Soriano, Irma Yonson, Elmer at Aida Guevara, Raimundo at Lucila Yonson, Anita Carlos, Paulina Salas, Ramon at Buda Sagum, Paredes at Celia Peña, Henry at Marie de Leon, Mrs. Rosalinda de Luna, the family of the late Maximo at Milagros Pacheco, Mario Francis Leo Marivic Salas, Jovito Jojo Guarin, Glenn Franco at Rebecca Franco, St. Aloysius Gonzaga Academy, Priscilla Encarnacion, Rolando Bolanadi, Carmen Almero, Maricon Reyes, Marco Camas, Barangay Captain, Mighty Juan Carlos, and Barangay Council, CPC Poblacion Officers and Members, Engineer Efren Manaloto, Engineer Dingdong Estacio, Calma Alarkin Garcia, Evangelina Cortez, Nonet Apostol Fe Despues, Eli Lalu, Gertrudes Tubig, Bot Lalu, Aurora Cruz, Maynard San Pedro, Willie Viray, Victor Larin, Elizabeth Cueva, Luz Biminda Salas, Marivic Salas, Rosalinda Cortez, Tessie del Rosario Tosto, Marvi Roque, Alan Bolanadi, Rene Reyes, the family of the late Napoleon Estacio, Albug Guarin, Sito at Edna Carlos, Rodel Punzalan, Corazon Co, Walter Isip, Julieta at Resti Kayanan, Benjamin at Gloria Madarang, tingkarelang wedding anniversary, Argiel at Juliet Carlos, San Luis Motorcycle Parts and Accessories Shop, Celia Nogoy, Jeremy Sebastian at Sumang, Benny at Nenita Carlos, Blessed Sagrario de San Luis, Blessed Maria Sagrario de San Luis Gonzaga, Mary Jane Garcia, Adelaida Katakutan, Eden Punsalan, Nixon at Lucila Punsalan, Let Aguirre, Ramirat Pamela May, Alvin at Rowena Punla, Ruel at Ira Aguirre, Leo at Rovena Mohan, Fred at Roxanne Guevara, Vantot Cycle Parts, Kristan Reyes, Ramil at Bay Marin, Engelbert at Zoraida Manuyag, Special Intentions dari Nestor at Ami Sumang, Romel at Dot Santos, Arnel at Glo Olano, Patrick Rafael at Ronnie Carlos, Beng Johnson, Susan Pamela David, Allen at Eden Carlos,
Pangaditala naman ting kapatatang magpasalamat kintinggap ng regalo ning Bie, regalo ning Kebaitan, di George Gabriel Arog, Nino Cueto, LV Puno, Adelaida Katakutan, Bea Bianca Santos. Guidance and protections para kay Fernando Peña, Ace Berhel Kayanan. Safe travel kang Kenneth Paras. Malagwang kapaldanan para kay Benjamin Madarang, Dionisia Tobias, Maria Punsalan, Jan Lucas Sagum, at pakipangaditala naman ding hanggang Mayang Ubie, di Analisa, Joselito, Alicia, Ernesto, Jose, Olimpia, Manuela, Felipe, Conde, Irlos, Agripina, Anaculeta, Siriac, Criador, Reynaldo Bonifacio, Senior, Milagros, Father Diosdado Austria, Remedios, Juan, Teofila, Juanita, Jesus, Rufino, Villa, Marilu, Bernie, Benjamin, Bernardo, Encarnacion Emerenciana, Petra, Florencia, Marcelino, Esperanza, Bienvenido, Ángela, Dionaldo, Eladio, Joseph, Rafael, Susana, Anastasio, Maryland, Edmond, Manuel, Rufino, Orlando, Aurea, Isabel, Porfirio, Eufemia, Annabel, Isaac, Arsenia, Valentino, Floriano, Ofelia, Reynaldo, Faustino, Raymunda, Faustino, Cipriano, Charmaine, Leticia, Sotero, Marito, Maria Luz, Jose Estraton, Josefina, Maximo, Milagros, Celestina, Macaria, Julieta, Gertrudes, Gardinia, Grace, Roninario, Elisel, Lolita, Benjamin, Ronilyn, Cathy David, king kayang death anniversary, Moises Makapinlak Sr., king kayang death anniversary, Francisco Felix Berta, Conrado Casimiro, Jose Marino, Victoria, Alex, Marcos, Juliana, Julie, Reynaldo, Chona, Jean Charles, Gloria, death anniversary ng Rosario Flores, Perhemenentino, George, Rico, Angela, Moises, Irinea, Robin, Lucia, Carlos, Diego, Virginia, Baby, Lino, at ding sablang kaladwa, King Purgatorio. Talakat tampo. Manalangin tamu. O Ginong Diyos, mantabi ka sana kay kami, magtabi sana kay kami ing grasya, pabustan mong magpauna ang pontuki kay kami, bankasan metong ning na Birhen Maria, ikaming manaya king panyatang ning anak mo, mibye-bye kami king lugod mo, king bye iti ampon, king bye daratang. Iti yadwan ni kay kao Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ama bibye ampon magari kamde mo, king kami tunganing Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Antikeni ing sasabian ning Ginoo. Tuntunan yu ing katuliran, mirapat dapat kayo king matulid. Uling malapit ng datang ing pamagligtas ko, at malapit ng mipakilala ing katuliran ko. Nuan niya ing ninumang darapat kaniti,
inganak ning taong kaniti magparati. Ding tutupad king sabat, ding elalabag kaniti, at maingat manginlag king nanumang dapat amarok. Nino paman karing dayuan, amaki pamalen king Ginu, nasukat sabian, na kaburian ning Ginu, ing makyabe ko, king pamanyambara kaya, ring taong pinili na. Ding sablang daywan, amaki pamalen king Ginu, bansang bande ing Ginu, at lugurande ing lagyuna, at sumuyo la kaya, ding sablang gumalang king sabat, at ere labagan, king makanano paman. At tupad mitmong katapatan, king kasunduan ko. Deti, pawa ko lang idala, king banal kong bundok. Katmuan ko lang tula, king paglubda, king bale kong pipanalanginan. Ding ayin dang durulukan, at aliwara pang sakripisyo, matanggapla, king altar ko. Pablasang ing bale ko, mayawos yang bale ning panalangin, para karing sablang tao. Ing Ginong Diyos at titipon karing mga destyero ning Israel, nga nang sasabi, atin pang aliwang taong tipunan ko naman, subali karing tinipon ko na. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. O Diyos, pustan mong ding bansa, purianda ka. Kalunusan nakatasanan ning Diyos, at panwana nakatamo, at sunlagyasanang masala, ing lupa na kay katamo. Kanita ing labwad, akilala na la ring dalan mo, at ding bansa, abalura, ing makaligtas au paya mo. Ding bansa, magsayala sana at pasidalit, mitmong tula, ampat ika ing mimiral. Panibalan mo king katuliran, ding sablang tao, ika ing tumayid karing bansa, kete king labwad. Ing gabon, binyeno, ing bunga no. Ing Diyos, a Diyos tamo, bibendisyonan na katamo. Bendisyonan na katapasana ning Diyos, ang gaking mikatakot la kayo, ring sablang sepo na ningyato. Talakad tapuban parangalan ing mayap a balita.
Datang nakaginu, pagdala mo kaming kapayapan. Ban tumula kami, arapan mo, kambening pusong tapat. Kayo At kekaantin mo rin. pamamasaking maya pabalita agpangkang San Juan. Tiburan nyo la ring alagad yu kang Juan. Ati Juan, minyayang patutu tungkol king katutuan. E king ako, kailangan ko ing patutuning meto nga tao. Sasabyan ko iti, bukod mong para king ikaligtas yu. I Juan, may ngariyang metong sulo. Amakasindi ampon saslag. At may bisa kayong miyas laganan sinaguliking sala na. Dapat ako atin kong patuto migit palak king patutong binye ng Juan. Ding dapat apagawa na kako ning ipako. Deti mo rin dapat ko patutwanda king ing ipa ing mitubot kanako. Ing maya pabalita ning Ginoo. Luklok tapu at makiramdam king homilya. Maya pa abak po. Maya payabak po amon. Last year, at tatandaan niya siguro ing ala kong patugot sa sabyan at topic tam. Alos ulit-ulitan ke po everyday. Nung apansinan niya po itang kegatamo pong Belen Kenny, makagareta ya ing Nuana Birhen ang popay San Jose. Sisimbolune po ning ausandang pamaglakbe. Paglalakbay, tungo sa tagumpay. O ito po yung topic tamo last year. Paglalakbay, tungo sa tagumpay. Ngayon, banuang 2021, uling miras de king pamaglakbe o miras na laking karelang pupuntalan anya mamupul tanamo. Burinang sabyan tatanggapan tani ing tagumpe. Miras tana meka uli tana. Lawen nyo, level 1 tanaw, king pandemic. Buri ng sabyan, datangin kalto,
masalese tana. May kitnalamo pong 200 na bengi ring infected. So, piras tana, migtagumpe tana. Ako po, pilit kaya pong tatanam keng isip at puso ko, ing mentalidad I can change my life. Uling nung suryan itangan ayalilan tayo ing biyeta mo. Itangan ngakupin panike pong sasabihan ka ring kasabi kong anak albeit niya ing X-Men deng mutants itangan mutants tamo kasi ing biye atin niyang pamagbayo atin niyang progress mag-mutate tamo niya nga kupin watutu sasabihan na ning WHO ning DOH na ing kanung COVID-19 tanggapan tamong ing katutuan at yune kay katamu etane alako na no ing gawan kanyan ya jasya ing sarili niya kailangan mag-mutate ka kalupan na mo po ning ini po karing Hortelano Valore ini karing kay katamo pong insekto deng insekto mag-mutate la anyapin sa halos every year manalililaro la ring insecticide. Pansinan nyo po king barangle at ila pong makabiling karatula i-advertise di itang bayong insecticide karing barangle. Ne? Buri nang sabyan, alway tang inalilanding lagyo na alway ta. At ilang digdag ingredients, talagang pakamatera karing insekto. Kasi ring insekto, mig-mutate la no tatalab karetang dating panulong panispray da. Anya pensa, no apate. Itamo sana dapat makanyan la, makanyan tamo. Nga nga ako pinday, dakatapo waring insekto. Itamo nga ting isip, etamo malyaring mag-mutate. Etaya yung kontrolan ing kekatamong sarili, laban king infections nya oy tapu ing buri ko po sanang ipunto king mabilog asimbang bengi at king kekatamo pong ebanghelyo ngeni o king kekatamo karing kekatang pamamasa ding focus da yapinitang ing Dios di natangne di natangne, lalong-lalo na king mumunang pamamasa. Di natangne. Anya po, ing simbambengi, ing gagawan tamo, gaganakan taya itang minuna ng panyatang. Yarita na po kitang first part. Intutunan yan, yarita na king first part. Bistamat neng kay mag-focus siya po itang first day na ning simbambengi, ring readings, ketang first part. In first part, yapining we are waiting for the second coming of Jesus. Pero bali po, ako nang kaya na akong kasaya, potang sasabihan da berna ngara. Istong berna, bari na sabihan, Christmas season is already here and now. Nya, bari nang sabihan mo naman nita, na miras tana ketang tagumpe. Nya pensa nga kupin, we are just commemorating, we are just reminding ourselves that Jesus succeeded. Mik tagumpene. O iting pagpiestan tamo, o iting pagsayan tamo. Anya ing Pasko masayaya, uling ing Diyos, meging tao ni Emmanuel. Ne? Anya pensa nga kupin,
para ka na ako, kung dapat sabyan itang Maranata, ngening simbambengi. Uling, come Lord Jesus, simburi ng sabyan. Anya nga ako, dapat ding ikanta ng simbambengi, pamaskula. Uling, tungkol laking minuna ng panyatang ning Ginoo. Yabi ni kay katang buri ng sabyan, may tagumpeni. Putang kay, babalikan mo pang focus mi ketang datang na kagino lalbog ning aldo orugo magbisa tapa naman ganing aldo makaranyal lalboging aldo payaldo ya kanya ne nya tagumpe ing buri ng ipasiwala ning simbambengi miras tana anya pensa ngeni at tuno king bale di Maria ampoy Jose. Alano puring dinalo at nungari ampo po retang shepherds uling at juno bale. Mik tagumpene ing Diyos amik nasang maging tao. Nya, ngeni, makanato tayong i-actualize king diatam. Makanato tayong i-concretize. Siguro, nung tatandanan niya, manibat ketang January. Ing kana ko pong panepupunto yapin itang ausan ko pong law of attraction. King law of attraction, ing beri ng sabyan, itang what the mind conceive can achieve. Ne? Akalungan ko niya po yung sinabi kanini. You know? Ay, yalwa. What the mind can conceive, conception, ing utak tamong puro negatibo. Eka magtagumpe nung panayang sasabihan mong I can't, I cannot. Eka magtagumpe nung panayang mong sasabihan itaking sarili mo, I can't, I cannot. O tayo pang nanding migtagumpeking biyera, alang makapigil karela. At bang kanita makondisyon yung utak mo at sigurado makyabe ya ganaganang makapaligid ka, kailangan ikondisyon me ing sarili mo ketang pagnasan mong achievement. Ne? Ketang pagnasan mong tagumpe. Medyo kumaba ko pong bagyakin, muling paka-emphasize ke ing tungkol king tagumpe. Istong emo peniwala na akamtan me, panikang ating doubt, you will not achieve what you conceived in your mind. Na anumang kinonceptualize mo king utak mo na buri mong achievements at pilit yang lulub itang doubt, you will not achieve it. Ing achievement mo maging makupad diya o kaya alang achievement. Nya kailangan ating faith kasalpantayanan. Nung makananong ding Israelita, sinalpantayala na iparatang ni o padalani ning Diyos ing talapagligtas, anya pensa, miras siya pamurin. Bistamat ating time, they doubt the achievement of what they believe, pero bandang tauli big tagumpeyapin. Anyang may conceive dia Maria kang Jesus kang Maria at dinob ni ing achievement. Maging tututa mo po king kekatang sarili. Nano mo po ing pagnasa nyo ngening simbambingi. Ako po maging tutuko mo po ne po. Dawin tala po retang pagnasantang tagumpe achievement. At dula po rin i-check tala po rin ng atlo na puritangan pong mag-I-achieve ngening simbambengi
Bak kanita ilang magdatun kay katamo rening, kay katang conceptualize in order to reach achievement. At lula po, maging tututang financial stability. Uli na ring pandemya, sinira na in kekatang financial status, in kekatang financial state, ne? Itang kekatang kabilyan keng kekatang financial stability. Anya sigurado kat paniwalang ko, buri mong I achieve in financial progress. Ngayon, nung panwalan mo na maging successful ka. Because what the mind can conceive, it can achieve. Maging tutuya. Mind over matter. Anya, kailangan have faith in what you conceptualize. Okay? At panime po kanong tatanam keng utak mita. Nung naduyaman. At mas masanting mamiyaka kanong time frame. Yung mo sasabihan na kayong banuwang 2022 nga mo. Kakahabanan ng 2022. Kailangan natin kang time frame. Kayong March 2022. Kailangan ay achieve kayo ni aakabtan kayo ng tagumpay ngayon ni. Mamiyakang time frame. Okay? So there is one. Pag nasantayangan po ini, let us be true to ourselves na we want financial stability. Second, yapin po ing physical need, physical condition, yapin ing health. Itangan, berita mo manatili tang malusog. Lalong-lalo na po tang mikakaidat ka, lalong-lalo na nung po tang yamong nik, keng December 23, magdual citizen ne. May pagdasan ng kalusugan, magdual citizen na kayo. Diba? Nya, maging tututa mo na tanggapan mo na you want achievement, you want to be successful in your health. Kay kang kalusugan, panimeng tatanong kanuking utak mo itang I am healthy. I am healthy. Don't doubt that. If you doubt that, you will not achieve it. Okay? At ingkatlong pag nasanta mo, anya at yuko kini, anya sisimba kayo, yapin po ing talagang reason na ning pamanyim bata mo, yapin ing spiritual nourishment, spiritual improvement. O yan po ing pignasanang Jesus, nung bakit meging tao ya. Ako paniwalang ko, na nakatamang buring maging miserable ni nga pong Gino. Nung buri namong maging miserable tamo ni nga pong Gino, abay, sana maging tao. Na sana pignasan ng maging tao ya. At anyang maging tao ya, na sana pagnasan ng manuloy ya. At kailangan o panguluan. Siyempre, paborin na nakasanang maging miserable king biyem. Ali, anya ing kalusugan karing gagawa ng Jesus, karing kayang pamanulo, karing Hudyo, ing kalusugan, kaya beya king economic improvement. At niya, maging tututa mo na ilaring burita mong magtagumpe. Anya, istong atyo kapaking negative attitude, istong atyo kapakitang kulang kapak kasal pantayanan, spiritual enrichment, buri ng sabyan papunta king tagumpe. Ala kang ay achieve nung ingke kang isip puro yang kokontra. Anya kailangan paniwalan at pagtiwalan me. Nung paniwalan mong linigtas na nakang Jesus, okay? If you believe that Jesus has saved us already, He died already on the cross. Anya ing misa,
ausan de pong Eucharistia. What ausan de pong Eucharistia? Eucharistion came from Greek word, thank you, thanksgiving. Pasalamat tamo mo, pasalamat tana mo, king binyena ning anak ning Diyos, ameging tao. Pasalamatan tayo. Nya, lawen nyo po at makinabang tamo, itang Katoliko. At mayroon tayong pagkukomunyon, no? Mayroon tayong pakikinabang. Nya, in termino pa mo, akakit mo ning buri ng 7, pakinabangnan. Pakinabangnan mo ni itang gewa ng Jesus. Tagumpene kasi, nya pakinabangnan mo ni. At yung mentalidad ng Jesus, pansinan mo, nga na, panalangin nyo king makibandiking palutan, ing magparalayang dakal at talapalot. Nga na, buri nang sabyan, harvesting. Mag-harvest niya mo. Alway tang tatanam. Mag-harvest ni. Nya, ita mo po, pupupulan tanya mo, itang gewa ng Jesus. Itang tagumping, pigkalub na kekatamo. Nya, we are already harvesting. Pupultana. So, success is already there. Anya, miras nobale, nigtagumpe nala, king pamaglakde, di Maria. Yan po siguro ing kekatamo pong pakitanam at i-check king kekatang sarili. Ulitan kepo. Sana. Kepo bo rin gamitan ta sana miras tana. Apagtagumpen na ning Jesus ing pignasana. Anya, populan tani, tanggapan tani, ing kayang gewa para kekatamo. Amen. Panalangin ning balen. Ikwan talapaminyag, dinatangya antimong betong talapangabos magsalita para king sala. Ngining magsayata mo, para king panyatang ning sala, ipanigapo tamo king ipa, ing pakiramdaman nala ring panalangin tamo. Nga tamong makibat, Ginoo pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning balang anib ning banal a kapulungan, ketiyato, magbante ampon magsadyaya para king panyatang ng Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, paglalaman dalang kalinawan ding tao, nang makatuliran a pangaparusa, ampong pangasukol, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban kawangis ng Juan at alapangabos, maging karapat dapat ampong kapani-paniwala tamong talapatuto ng Jesus. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding kababayatnan na pupusanan king biye, lalo na ring magdilidili ampong masakit. Tamasande ing tulang daralaning Adviento, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Pakipangaditala po ring kekatamong lolo, ingkong, grandfathers, anyang kaya nakanda, sinuyo rakatamo. Ngeni pupupulan tamo, itang karelang gewang mga santing kekatamo, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adon tayong sarilitang kapagnasan.
O mayupayang nipa, ing pakadulo mo para karing sablang panahon, para king sablang panahon niya. Kakatman mula ring danupan karing mangaya pabagi. Turuanan mo kaming mitagulaling karing sarili mi king paralan ning biyem. Iti yadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukta po para aking pamagsadya karingain.
Manalangin kayo kapatid, banding kay katamon daon, dating tinapi at talak, matampang tanggapan ding Diyos, ipang mayupayang tuto. O Diyos, sikanan mi, at yuke kayong pangako ning kaligtasan. Ngayon yampang milareting ayin, ibayo me ing king tula, ibayo me ing tula mo ke kami at gawan mo kaming mabye sakripisyo ning kapuryan. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumantabi ke kayo. At keko ang timurin. Itasyo laring pusoyo. Makatasno king Ginu. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulit sukat at makakabus ing poryan ampon pasalamatan daka. Kapilan man ampon nukarin man oy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Inularing sablang propeteng panyatang na, at delani ning indong birhen king sepopunana, kambening epa sabing lugod. Dinatang yang mumuna kaya ihwan na talapaminyag, ban ibulalag ni ampon ipakilala ni karing tao. King emo nanong lugod na, tigkaluban na kaming tula, kawang pagsadyan ning pagmasusya ning misteryo ning pangabait na. Ban keta, king panyatang na, das na kaming maingat ampon manalangin. Kabang ding puso mi, mangat mulang kapagmulalan ampon kapuryan. Uli nita, kambering sablang koro ringangel karin banwa, daralit min kekang ligaya, alang tuknang, ngamingan pupuri. Ika kining banal o ipa, ika ing sibol ning kabanalan. Uli nito ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambun, kareting ay ni, ban pabanalan nala at parake kami, gawa nalang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lob dinaw ning biyena king pamayla sa ampon kamatayan. No? Kinwani ing tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, tinwang niti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, ami daon, para ke kayo. Makadyan mo naman kay bat ning apunan kinwaning kalis.
pasibayot nan. Daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasal pantayan. Kini ang yaning gaganakan mi ay paing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daran miya kagayting tinapi ning bie, ang poning kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulog ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi, o ipa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugut, kambe ng Francisco, ing ke kaming papo, at i Florentino, ing ke kaming arsobispo, at ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idala mulat ding miyango na biye king pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbialang angga, ban kambe ning Nuana Birhen Maria, Indoning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ning Nuana Apostol, kambe ng San Luis Gonzaga, ake kaming patulunan, at kambe ring sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking ke kaban daring panahon, apur yan ang pon apal ligayanda kasana, king kapamilatanang Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon kayo, kagum ning Espiritu Santo, pupuri sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alang angga, kasanting na nung mamupulta na. Kasanting na nung migtagumpeta na. Anya, istuit ang sasagyan ng Jesus. Ipanalangin nyo king makibandi king palutan, ing paralayang dakala talapalot. Ita mo reto, papalutan tani ing tagumpe ng Jesus. Inyangeni, paramdam ta kaya ing tatanggapan tayo ing tagumpe, pigkalub na, kapamilat na ning panalangin at tiro na, kaya katam.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugot mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanali paning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panaya ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. Uling O Diyos ay pami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me agpangking kaburian. Ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilan man ke kayo. At keko antimurin. Igrityo puring balang metong king kapayapan. Peace be with you. Kaluguran kong kapatad, o di i Jesus, ing pagsayanta mo king kayang pangabay. Buri ng sabyan, magsayata mo uling migtagumpeya, ing Diyos king para sana. At buri na namang sabyan, itamo migtagumpetana, king kapag nasana. Mapalat tamong ngening lalapit kaya. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas nge ingamanong, kumayap nako.
dapat king espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento, kaluguran da ka, may gitkisablang bage, at pag nasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo.
Dakal pong salamat karetang big-offer ngeni. Bukas po kanyan ing kekatamo pong i-offer yapin po ing condiments. Balo tala po ring condiments na po, ilapin po ring toyo, na sana ay toyo sa utak niya. Toyo, patis, nano pa? Aslam, taba, sinigang mix, magic sarap. Siguro yabe dano ring sibuyas ang pambawang kanita ne. Pakanita po makumpleto yung condiments. Ita, nung reta pong magnasasanang mag-offer pampagising ngeni, tang kape, Milo, ang po pong mayumo ang pong creamer, ang po pang tsa, nung eyo po akalingon nyo palaking baleyo, pwede yo pong i-offer pa si bayo bukas. Masanting pong miragdagan la po, baka tadakal la po ring midinan na kakaluguran tamo kapatad tang pakakalulok ketiking kekatang parokya ne. Sana miragdagan la po bukas. So it is our tradition na every simbang bengi mag-offer tamong something weekend. Kalupan na nitang community pantries kanita, itang original objective na yapin itang mamyeka den kumaka. Ne, ita po makanta. So ngeni po, itamong mamye, ay ba't di nan tala po reta, ibiyata na karetang pakakalulo. Di nan tang maging, biritang maging paskuya ing karelang panamdaman. At antimurin, bukas, paki tait yo po, ringke kayong lola, ne? Ila pong pag misa tamo bukas, karelaya po ing misa tamo bukas, karing lola, grandmothers, ne, apo. Sana po ato kita do, marano naman po migigising din, anya masanting po ing
ato kitala. At ngayon po, atin ko naman sana pong pakisabi. Uling den pong kikatang luklukan na rin, inarkilatala. Anya, burimila sanang dagdagan detang pondo tamong ditak para pandagdag king babayaran tamong pong luklukan ay narkilata mo. Nya, din kikatamo pong kapatid Asherets, lapitan dako po kanyan at sana po asopan nyo kami para dagdagan tala rin kikatang pamayat ngening simbambengi para karing kikatamo pong luklukan. Ang gala po king kapitangan bengi ren nya simbang kapitangan bengi tang 24 alas 10 ning bengi nya ela mo po ngening aldoren inarkilata mo ne nakalupa kanita ken met nyang mumunayang aldo ing kilwal den lungubtana ngeni lipo puro yangan po king luwal kanyan. Talakat tanah po, dakal pong salamat, karing ke kayong pigkalog, sana po'y nga pong Ginoo, lalo na kayong bendisyonan. Manalangin tamo, O Diyos sa ginumi, tinggap miya kingamano ampon sakramento mo, ing papasyag ng datang Juan at alapaminyag. King kapamilatan ng Kristo at tubusal mi, ibayong mo laring biyemi at pagkaluban mo kaming sikanan ban napasyag mi, king nyato ing malapit ng panyatang ning pamagari mo. Iti yadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Ingginuman tabeya ke kayo. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu. Ingi pa ating anak, ating Espiritu Santo. Irastana king tagumpe, umeta ng populan, ing gewa ng Jesus para kay katam. Salamat king Diyos. Payagap po. Kurap-kurap, pinaglalaroan ang iyong mga mata. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok,